mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway biya amuin hazaman sing kita niyo diyayaon, subay kita niyo tuod pajaga, in kapanyapan sing kita, in pamaybay sing kita, in kauman sing kita, in kataan uno kignut kuhi marta, subay kita majaga. Sebab ada kala makahinang kita problem hataw, sebab sinamuin way kita nag-ayad sin ginhawata, sin kamarwanta, sin pamaybay-ta. In Muslim, subay siya maayat sin mga kataan na sabot yato. Ang kanna, dahil hamang hay kaubat, sinamuin, pagdara, bisara, suy-suy, dahil habog-pabog, inday hay ni matuphan sipak, iniyan bukun marayaw, iniyan pangadatan, miyangi sinara matan yung Islam. Amuin magdara, suy-suy, magdara, bisara, mag-share ha Facebook, mag-post ha mga Facebook, social media, si bukun marayaw, iniyan tumtumun si kita niyo, aun palbahagian na to, dusa, haadlaw, gana-gana susungon adlaw akhirat. Akan nasubay in Muslim maayad. Bukun day ng mga pangadatan marayaw, in amuin, magpawa kita si bukun marayaw, magbisara kita si bukun marayaw, maglimod, magdara, kaptangan, bisara, sinamuin, ikapulak kanat, di ikarayaw pagkahiniya, manusya biya kaniya. Dahil nga sabiat to, in aramatan yung Islam, in katan, pangadatan bukun marayaw, miyangi niya, hiyaram niya, hinang niya lang narsara. Dahil nga mga ikaubat, sinamuhin pagdara, kaptangan, bisara, suy-suy, uno-uno na hikangi, sinhantara, simpakaniya-pakaniya, biya na sinamuhin, maghali kita niyo rin maglimot. Sababing maglimot, magbisara sinamuhin wala, diyo rungog simpagkahita, dahil nga mga langgar sara pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan dahil nga mga riba pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, ipagyanon riba, habayta, sinjunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikru akaka bimayakra. Amuin sabuton mo, intay mahud mo, sindi niya kabayaan sa sabutan matukan niya. Inya tunay nga mga langgar sara, patuhan na to Rabbul Alamin. Ang kan nasubay kita niyo maayad, in mga magdarara bisara, magchichismis, usog iban sin babae, mahinaat pa, way panakainumin kaybanan, yatto na. Ikaybanan sumatog, among kya karuna, makarihil pa, maka sin pa sinamun kuanyaon ha parakala among social media. Inya day nga mga liyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panganal sin tao, imaglimot, labay naman din hasimot. Misa na mo'y magpawa sa ko simpatta, impatta piyagwa mo yaon, atawakan, video piyagwa mo, amuin bukun marayaw, inyaw din nga mga pitna sa lagu-lagu, bang bukun marayaw, amuin, di kabayaan si pagkahimumano siya. Ikapagpulak ka na si pagkahimumano siya. Damik yan, dahil nga mga amuin, subay na to, panihalaon, hindi lasing kita niyo. Sabab hindi lasing kita niyo, siyang punsin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin papaayaran, di papalabtik, bang bukun hakapatot niya, bang bukun kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intuhan na to Rabbul Alamin, hamanga sila masub, amuin magdara, kaptangan, dahil hambuk, matupambuk, yari imbanda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahisha billadina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. In mga sila amuin masub, magdara bisara, magpasaplag sin bisara, magpasasaplag sin pitna, hamanga sila bariman lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. In mga tao bihato dagbos niya, in siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil naman hadunya dagpak paadlaw akhirat. Hadunya in mga tao amuin bihato sadya in kahalan nila, wayun kahalungan sin pangatayan nila, labi-labi na hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan, subay paawnon sin kita niyong umat muslimin, amuin paunahon na to,
in huna-huna pamarayaw papagkahin nato Muslim. Sebab amo ini mahinang umat, sinamuin hika pagkasilasa, hika paghambuo, hika kusog, sin pakaniya. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala na sin ayat na sabot na tukaina, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm. Sambil pakai na pusan sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Papahaliun kita niyo, papaanimun kita niyo sin Tuhan na Rabbul Alamin, dahil nga huna-huna bukod marayaw papagkahin nato Muslim. Inya din ang mga dosa na kula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inamun yaon ha pangatayan nato in huna-huna bukod marayaw papagkahin nato Muslim. Karahan sa Jacob Sarahabu hinya kasamumong manghanggatos na. Yan tunay nga mga liyangan sin sara, liyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanang junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naghadis, nagsabda, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul hadits. Papaanimun kita dahil nga mong huna-huna bukod marayaw. Sabab iniyan amunan insangi amo in nagdara sa kaputingan. Inamun maghuna-huna kita bukod marayaw, iniyan dahil nga mga amuin makusog siya paputing, makusog siya pabukod amo. Akan na kita niyo papahaliun sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangaw tayo mahunta Muslim, karatungan kita suy-suy hawal, subayat tuhati unta marayaw, dungdung unta marayaw, limingkod na kita marayaw. Ayaw kita magtuy timidog, nagdara sinamuin bukod marayaw, ikasampang ta, sin mga suy-suy kaptangan dumatong kato. Ang kan nakalagihan, inamoy bihatin dagos niya. Damikyan, inara mata ni Islam, ha mga suy-suy magdatong, ha mga bisara magdatong, ha mga hawal magdatong, subay paaw nun impagyan takabud at tabayun. Amuin subay tahatyon marayaw, clear out nun tamarayaw, bangin hawal yaon bunal at awabukon. Sebab ha zaman natibihayaon, matawod yung magdara, suy-suy, bisara, news, marikato, di takay ngatan bunal katawabukon. Aon din nga mga tumpukan, magdirhil suy-suy, di takay ngatan bunal at awabukon. Tao, amuin mga long tabihan, channel, di takay nga magdihil suy-suy karil pithamano siya, ikapagpulak ka na tamano siya. Pinasadyan mga social media, nagdihil kato bisara, nagdihil kato hawal, nagbayta kato gaman, wala kya rayo kya pulak ka na kato. Hangkan na inwajib habiya kato Muslim, subay kita niyo dumungdung marayaw, magtakaakal kita niyo, humati kita niyo, amon ayaw kita niyo mag-us-us. Akan din Allah subhanahu wa ta'ala biyaday sabsin ayat nasabot na tukain na, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Yan ang mga bariman, bangaon dumatong kanyo hawal, suy-suy, bayta, patabayyanu. Subay niyo hatihon marayaw, patarramon marayaw, in hawal kayan, in suy-suyan, bunarda ka, atawabukon. Damikian mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in Tuhan na Rabbul Alamin, biyabaytaan kita niyo. In katan hikamisara nato, in katan hinang lakutabi at kaul piil kupnit kuhimal nato, simudakan asibi iban sindakula, in iyan masul kita niyo adlaw kana-kana. Pangasubuhan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga pakaradyaan yan. Di kita niyo makaligtas, hinang nato asibi iban sindakula, nakatatapok iban sin nakatatampal. Iniyan pangasubuhan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na wala kita niyo iyawang ha mga parakala yan. Subay kita niyo maayan, maghinang amuin hinang langgar sara, hikamudarat singkin hawabaran nato, hikamudarat simpagkahin nato manusia. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ini hatungod sing kabtangan bisara, wairuun daing mga amuin, hikalagtik, hikarwa sindila, hikabisara sing kitab at balaikan, iniyan kaya jajagahan, kaya susulat si malaikat, diaraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Amuin mga kiabutan na tukabtangan, kiawakan na tukabtangan, kiadungukan na tukabtangan, umusyoy-soy na to.
Hawayron panghatisin kita niyo, ini au marayawan simbukun. Baitasin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita niyo maayad. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Impangan na nato inian para kala sinisibida, para kala amuin baha, di da ka ingatan, di da mabistasin Allah subhanahu wa ta'ala, natumtumun sin kita niyo hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Inian hisabun kita niyo para kala dakulayan, supaya kita niyo maayad. Demikian dahil mga ikaubat, hapagtulong tabang nato, hamagdatong suy-suy, amuin bukun marayaw, magdasin bisara pakaniya, suway himutang nato, bangaon suy-suy, ha mga kapatot niya, magpasampay sin suy-suy sin bisara. Sabi nini, bukun ingkatan mano siya, makaingat kibisara na hibayta niya, pagkahinya mano siya. Aon doon amuin, biyumutangan sin kaptangan, amuin sila ng mapatot, imingat, suma sin kaptangan, bang unuyaon, manjari kapagwaon, atawadi, atawa no pagwaon, kuno ibayta, atawadi, di papagwaon. Inian daon din nga mga, amuin tumpukan si manusia. Inhazaman na bihayaon, hakan na timaudin bihayni, timaudin pitna, timaudin kaginisan, sabab, ingkataan pakaniya, au muriya, bahasa au kapatut, bukunin kita muslim kataan, amuin, ingkataan kapatut, manjari tanhay bayta, manjari tanhay bisara. In atulan sinagama Islam, biumutangan kita niyo pakaniya atulan. In bukun para kato, ayaw na kita mangliulakan. Hangkan na kita niyo na juljana, nalawa yung paglasa, napulak ka katan, sababing pakaniya pahwa asing kabayaan niya. In Allah subhanahu wa ta'ala, beta ang kita niyo, walang kita niyo yawa, makan na, kita niyo mabaya, magkarayawan, mong kita niyo pakuran, iban sin sunnat, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabot na tudakaina wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi ada'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum. Sambil pakai napusan sin ayat. Bangaw dumatong suy-suy, habal atawa kanununa. Ayaw na magtuy pagwaon, hibayta, kita na tunabangon. Atawa isu mapatut mamayta sin kaptangan yan sin bisarayan. Kita niyo ataw mga ulama, ataw mga tao nakura, ataw mga halul akkal. Bukun ingkataan, amuin, pagdatong singkap tangan, magtuin na hitilo, pagwaon. Dahil nga sa wabiat to, ingkita ni Dayaw, nagkabi-abian na hayni, sabab sin pagdara, bisara, pilanin hula. Sabi pabiyaw, may nakababangon. Pilanin, magpamili, magtiyaw, sabi pabiyaw, may nasusulot. Pilanin, magbakay, napulak ka na, sabi Dayaw, hindi mag-asip. Pila na ingkataan. Angkan na subay kita niyo maayan, mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kahinapusan niya hadis si Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Hangkan na mamarahina in dahil mga manusia makabisa na siya si bukod bunal, makaputing sadya siya bang ingkatan kaya dungukan niya hibayta niya ipanong isuin niya bukod bihatun hal bang timaud in kaptangan mo rin si Kiarong Wama mo natin mangi. Sumayin kita, magsipat kita, mas mataw din kadungukan sintay nga ta, dahil sinikalagtik sindilata. In kataan mga tao, marayaw, mga tao salihin, mataw din kadungukan nila rin sinikalagtik sindila nila. Sampay ta, in kataan kadungukan nila, piun nila marayaw, hatihon nila marayaw, saon nila marayaw, apa nila guwa, hilagtik, pagwaong biyahe nga simod nila. Ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsabot niya kapabil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami. Mahinang sadya kita, makaputing sadya kita. Bangin kataan kaya dungan ta magtuy-tuy tahibayta. Hadis pasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Isiyusiring katu taniyo amuin mattan impak iman niya adlaw akhirat, matan yung panghangad niya insya mapatayra, matan yung panghangad niya manaykod da siya dunya, matan yung panghangad niya hisawun da sa sin Allah subhanahu wa ta'ala, falyakul khairan aw liyasmut. Bangwayroon hikapamuong niya marayaw, humudong na sadya kita. Nahabiyayaon zaman mga palamungan haagama Islam, way nasa luhay-luhay, amuin misang kawri kumag lumagtik sindila mo. Misang muri hikaptang, di himisara, di ko matupakaw man, di ko matupamo-pamo, nagkukulang kau,
dukunan mo sadya, makarhin na kaupit na, halawang pamaybay, hapamili, haula, hakatan. Hakan na subay kita ni maayat bihayaon, inini mas'ul kita ni hadlaw, akhirat, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay na to ini, kajagahan marayaw, bang uno, impiyawa na to, hamanusya, hapagkahin na to, marayaw ka atawa bukun.